وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. Das ist jetzt erste Satz. Hast du gehört? ندخل الجملة الثانية وقل لي اكتشف الفرق. Jetzt kommt der zweite Satz und ob du einen Unterschied vom Gefühl her gemerkt hast. ذهب أحمد إلى السوق واشترى تفاحا ثم رجع إلى بيته ودخل إلى بيته مرتاح. طيب هل اكتشف فرقا بينهم؟ Gibt es jetzt einen Unterschied zwischen den beiden, das Erstgelesene und das Zweitgelesene? الأولى كانت عندها الملوكي أكثر والثانية طيب في قلبه هل شعر بشيء؟ في بين هذه الأولى التحليل الأولى الله أكبر. ايش سبب ارتياحه؟ بس الجرund dass du bei den ايش ما هو شعورك؟ oder was war dein Gefühl هو أنا اخترت استعمال فونايشة نعم واخترت أعضائه كذلك حسب نفسه أنه مع الله سبحانه وتعالى. يتوقع الكلام الأول كلام من والكلام الثاني كلام من؟ Was schätzt du vor jetzt? Was schätzt du? Die erste Rede ist von wem und die zweite gelesene Rede ist von wem? Also die erste bei der Rede habe ich keine الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الأولى واضحة أنها يعني رفاهية والثانية ما كانت الله أكبر الله أكبر. القرآن كل آية يقول من القرآن الذي خلقه هو الذي تكلم به. Ich sage dir, das erste ist das gelesene Koran, Gottes Wort, und das zweite ist einfach normale aufgebaute Sätze. لذلك بدأ أن نشأ بهذا القرآن دليل أن الذي خلقه هو الذي تكلم به وأن لا بد أن يعبد القرآن. Deswegen, derjenige, der Koran abgenommen hat, الذي أنزل القرآن يعني الذي خلقه هو. القرآن غير مخلوق. هو الذي أنزل القرآن وتكلم. الله سبحانه وتعالى sich erschaffen hat, den Mensch und ihn und alles. Hat den Koran gesprochen und seine Worte, das ist das gesprochene Wort von Gott. طيب إذا كان هذا الشيء يمنع من دخول يعني مثلا die er vorhin gesagt hat, zur Religion ist darauf basiert, einen einzigen Gott anzubeten. Alle anderen sind seine Geschöpfe. Ja. Nur bestimmt keine Maskulinität überhaupt der Wunsch meiner Frau, auch meine Kinder nicht, das muss nicht erstmal machen. Aber ich habe das, wenn eine Frau geht in die Küche, und die Handtuch im Kopf und Pudding geschnitten und so weiter, wie eine Puppe und so weiter, und meine Frau von der Küche kriegt. Die anderen und du willst feststellen, dass dein Leben nur zum Guten ändert und dass du das ist, was jeder natürliche Mensch sucht, der einen Glauben, einen Glauben, nicht nur der Geist zu sein. الله أكبر. طيب قل أشهد. Dann kommt er sagt auf Arabisch, das was du bist. Und danach sagen wir auf Deutsch. قلها مرة. أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا رسول الله. Dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Mohammed sein Gesandter ist. أحب الله والإسلام، أحب الله والإسلام، أحب الله والإسلام، أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا.